Matogoretio ni mũmbunge wa Kapenguria Samuel Moroto atongoria matiganĩte ni makomithitie firigiceni ino makiuga ati maabitha arĩa mabatie kũiga ũgitĩri marahuthira hinya kunyamaria aikari a kaunti ici. Yule mtu wake aliona mtoto wake amewawa na askari. Anaweza kuharibia hata serikali ya Jubilee kura. Na si kwamba President Uhuru amekosa, ni wale wameambiwa kwenda mtekeleze kazi hapa hivi ndio wanatumia excessive power. Power ya punduki. Gukiri uguo ni moretie thirikari kunyitanira na atongoria a matura na mbeũ njithi icigo-inĩ ici niguo kwarĩrĩria uria thayo ungicokereria hatari njukanĩrĩro na njũragano o ciothe. Lakini sasa ni jukumu letu kufuatilia na kuona kwamba ni nani ambaye amefanya. Hata wale wakora waliua askari, lazima tuambie wananchi wa pale muonyeshe ni nani ambao walifanya. Na lazima wataonyesha. Kwa sababu mwananchi kila mtu yuko chini ya sheria. Ningeomba serikali yetu kuu ichukue sana tahadhari wakati huu, waweke ulinzi vizuri sehemu zote, kuona kwamba tuko na security ya kutosha, na wachukue hatua kali kwa ile mtu yote ambaye atavunja sheria, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja ambaye anaweza kuchochea wananchi. Ihinda-inĩ riu mbeũ njithi ni moretio gwĩthema na njĩra o ciothe iria ingĩtumũra ngahĩha ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa gĩthurano. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.